جبر کو نه تنه لباکوری کردستان ده هر چهار پارچه کردستان دستلاداریه کو ظلم و زوره که لسر مروین کرد جواگه که کرد هبو جبر وی که جی مثلا yani امتکارم بیشن براستی جی yani parti ki mina parti akarkarin Kurdistan'e de serdeme ki vusada hati avakirin yani em بیشن مثلا لباکوری Kurdistan'e yani tirbeki çekirinin servet tirbejnisinin yani Kurdistan yani bin akırının yani kuga ku habuna ve hiç tüne yani لسربيه كيجي مثلا يعني اف راستي كو حقيقتك كو براستيجي دهاتا وشارتن يعني دخواستن ملتكي بسيستم خو برغال خو جهول راكن يعني دبي عالي ده مثلا هم هيزك لشكري آواكرن وك هيزين ام بيجن باراستنا گل ام بيجن كودنا و بارتيا پeki كده جه خودگري هم هيزك فكري سياسي فلسفي و هر وساجي مثلا هيزك لشكري كو بكاربي مثلا جمتنگريا لسر كردستان را برسوه كي بدي جبونا همو کردان و جبونا همو مروواهی بتایبتی جبونا کردین لباکوری کردستان جیان تکرن بو هیویه که هری مزن. بله. ام بیشن سر ام بیشن دولت ناف نتوی yani پلانک دانین جبو گردناوی هدفی وان چه بو جبو گردناوی تایبت دولت ناف نتوی چما او گرن زندانی بله جخوا ام نها دمی مثلا براستی جی مثلا لدیروکا کردان دنیرن دیروکا کردستان دنیر بتایبتی جی yani دیروکا کواک یه جواکا ازدی و کم نتوان دنیرن yani دستلادارم نه هلا کبراستی جی اف ملت روزه که رابی سر پیان و بکاربی خوب ریوا ببی بکاربی خوب پارزی yani جی مثلا هر دناوا دیروکا کردستان ده کی پیشنگ درکتیا yani جی قتل کرنن yani جی ام بیجن yani بشکل کی yani ام بیجن تونه کرنن ve veri bazı خواستن نزینگی سرکاتیشی ببین مثلا جنه هجوتمه هدا قمپلا خدان دست بکرن حیانی پانز اثباته کو yani سرکاتی ام بیجن بشکل کی هو وانا گرتن و تسلیمی ترکیه کرن نها ام بیجن دگرتنا yani ریبر آپو ده دوی مجاری ده yani ام دکارم بیجن yani دولتا ترك وهر وها دولة نافنتوية دستلادار كبراستيشي ناخر خوازي جواغا كردن وناهرن كو مثلا حياكو جدستي وانوري ناهرن كو يعني بتايبتي جواغا كرد يعني ريبرا كيوان هبي ريناسا كيوان هبي ام بيجن يعني ام بيجن براستيجي يعني قبول ناكن كو مثلا اف ملت يخوبي لسر بيابي هر دو خوازن كي سيستم خوال لسر وان بدنا فرس كرن يعني برغالا خودنا خواندا بدنا آوا كرن جبر بيه كيشي يكول همبري بيه كي سريرا دكي مثلا سرهلدان چه دكي روبروي ام بيجن گرتن كشتن و قتل كرنتي اجبر بيه كيشي مثلا ها ام دكارن بيجن يعني ارمان چه گرتنا آري برا بود خواستن مثلا سرهلدان ودمه بيجن چالاكين ملت كردي ودمه يعني رابونا ملت كرد ودمه يعني بخن وقت سردما ام بيجن يعني ام بيجن سيد رضا و وان çarşıvanda tünne bakın yani vakt her car çava serhildana ki çibiye yani yanji peşengi ve serhildana kuştinin o av serhildan tapsanu jardın dises desladariya xodana maşandı yani armaj desteri de eve و هر وساجي يعني متكارم بيش مثلا يعني تشما تايبتيجي هيزي نافنتوي وبتايبتيجي دولة النافنتوي بفي واجبي رابون جبركو بتايبتيجي دولة تر نكاريبو كساتي كي وقريبا ابو مثلا بخنابة شارتي واراندا جبروي جي هيزي كي حق خاصي مثلا كبراستيجي مثلا همو هيزا خو خستنيك لبرانبر يك كساتي حياكو مثلا گرتن و پشتره وان بخو تسليمي تركيا كريا بله بله gelek em bêjin partiyan hêzên leşkerî dema got serkirdeyê wan yan jî serokê wan bê zîndanîkirin yan bê qetilkirin ew hêz namîne piştî girtina wî çi guherîn çêbûn yani jixwa mesela serokatî bixwe di parasnamê xwe de dibêje yani her pêş parasnamê ku rastî jî serokatî bixwe nivîsandin û zanista xwe bi civakê re par vekir و به هیز خواره یعنی به پارسی خواره پار بکر یعنی کت قناخ کینو ادی مثلا
مثلا يعني وقت مثلا سرقات بارسنامي خدا وقت زاينان بيناسا ديك يك جوانا جي مثلا يكود إمرالي ده مثلا جيانا كينو وبرجالك وسيستم كينو دا أفاكرن يعني وقت تجي يعني سر زمان بر مثلا بيجن سرهلدان هننيان جي أمكارن بيجن شورش هندم يكسرو كيوان تي قرتنياش تي كشتن أو تي تسفيه كرن يعني تي جهوري راكرن ليه أما برين هاجي يعني سر زمان يعني هيز وانرجي وفلسفه كو سروقاب مثلا دنابا خود دحوان يعني نه دهندري زندان دجي هيز النافنتاوي نكاري بو بإرادة في كساعتي جبركو براستي جي كساعتها آريبر أبو أم دكار بيجن تاني فيزيكي دنابا چار ديواران ديا أما أم بيجن لدربة چد قومي يعني جي مثلا پرتوک خواندنین وی دیروگ ناسیاوی دیروگ زانیاوی و لسر وی که جی تحلیل کرن و بجواکی را پارو کرن یعنی ام دکارم بجن ایرو yani kesayete ki kudunava tane fiziki dinava zindanında yani fikri ramani amkarmışın ruhi de azad je her kesi kul derbe jandaki azaddır ve azadiye xoş dixwaze ki mirov ji wek azad bin yani mesela ha yek gotine ki amkarmışın yeri ber apo yani milleteki radike serpiyan yani yek gotini ku brasti ji zindana imrali irote milleteki mesela şiardaki milleteki radike serhildane av buxa heze ku kuvveteki ku brasti ji ne devletin nafne tawi ne devleta Türk ne ji devletin dagirker ku dixwazin mesela peşengen vi milleti mesela tune bikin ne karin bi ve irade ji ber ve ki am dikarin bejin yani tecrid giran kirin encamı ve yani peyvendi biserokatira qutkirin encamı ve o dixwazin ve geji mesela af dikeve 20 yani 21 salın reber apo de zindanında ya hayanuha ruhmi hamu tecrid ruhmi hamu am bejin be peyvendi ku bu malbatira parasnami xora yani millet ferijana ki beri bertine kirin af buxa yani am dikarin bejin rojana سرقاتي دنافمدا جيان ديك جبر كو برتوكي ودنافمدا الفكر ديما الروح ديما انرجي ديما جبر فيها كيجي يعني هيس خالصر في اساسي بري خصن ديك خالصر فيها كي لسر بياد هيري هاري فلسفي ده هوراندن perspektif peş xistin duvundre ve de mesela rexistine ki dana avakirin yani de servi esası iro mesela am dikarim beşin yani reber apodnava çar divaranda milleteki bir peşenki milleteki ki o reberi milleteki yani و اف یکجی یعنی حاطیه اثبات کردن و گله کی zarara yani ne hezin nafnatoy و تو کس yani به همو قوت خوش نکارم وی که yani ام بیشن جهول راک yani جبر کو هبونه کی براستی جی گردونی بویه مروواهی بویه جهانی بویه سروک آپو ام بیشن جبو شنگالی کسادگی چاوا بو نزیک بونهوی شنگالی رچلو بو تایبت ازدیا گشتیره بله جخوا مثلا آنها گله جارا مثلا ام دبیجن چوزنامه سروکاتی وک ام بیجن ویدیو نوی نخاندن و نری نوی لسر جواکا ازدیره yani وک پیناسه سروکاتی مثلا لسر جواکا ازدیره yani بتایبتی لگشتی مثلا algi ام بیجن her ezdeki kudri jandaki ne taybeti şıngan ama pişre emi var ser mejara şıngan daha vak nerinin kasayeti reber apol ser civaka ezdi yani perincara mesela am rasti veketi yani sarokati bu xoji veki ifadet ki geli her qadim kevnar xodi çanda xodavanti u piros yani civaka ezdiye jiber ku mesela avyek nişaneye همو جشن جواکا ازدی همو مثلا امکارم بیشن نشانهین کوی جواکا ifade دکن نشانهین جواکا خوازاین yani جواکا خوازایی ام بیشن جواکا yani خداوندی دور نکتیه مثلا جواکا ازدی همون جواکا جداتره دمجاری ام بیشن آزادی او وک هویتیاجن اسلامانده yani گیدان بناوی بخوازایی را گیدان بناوی بطبیعتی را دانستانه بملتین دیتره yani serokati bu hoş ve ki dibêje mesela
هر جار يعني ب مثلا بشوازن قتل عامة مثلا هاتن سر جواكا ازدي يعني هفته هو 4 فرمان آنين سر جواكا كي وقت جواكا ازدي ادي مثلا يعني هنا شي مثلا جواكا كي لسر بياي اب بخوشي يعني هيز و إرادة خو مثلا جديروكا خوش برخوادانا خوش سر هلدانيا خود گري اما مثلا سلوكاتي بخوشي مثلا في رخني لجواكا ازد كي يعني دبيجه مثلا